Bismillahirrahmanirrahim. Amirul Mu'minin Usman radiyallahu ta'ala antakin simpyana mudima. Tamanamya sallallahu alaihi wasallam min jada mugedi. Achintu di alaw shimya ma apa acha kawe kuwe ya mashi hudo yongji jabo ne ti shilia te song kwelunge balien. Todo di jannat hai do ngayaw ya mi phiti. Dagaro Muslim chanye hadith to phite. Amirul Mu'minin Usman radiyallahu ta'ala khanya simpyan je phit bido tamanamya min ja thada ko tu ne ne simpyan ma achintu zong tayaw ka alaw shima ma pa acha khawe ku ya mashi bu hu de yongji jabo ma ti lien ne be naw song thwat ta ti thai ai ti ye yongji jet dai kwelung ge ma so yin ai lu ha jannat ko ဝင်ရောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိန်ကြားထားတဲ့ hadith တော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်